Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Bouncers Association of Meghalaya harengkat ka jing Trailang bat ka Trailang Welfare Society kin penlong ye ka rensan ye kun kti ya ka balatip kum ka Shillong Arm Fight arajar arpulai All India Championship haka arpo bat arpo waitrik unopra arajar arpulai ho soso tham Auditorium State Central Library Shillong. Hagani ka jing ya kop anwan banya shimbenta ki klor ye kun kti ni ka jela badru ki banapar ka jela. Yang ni kijing Yakob anwan ban player ka menteri ka tenat ka kot ka khia ka Dr. Maisel Amprin lingdo ka arphoterik ha ka banya dan langru ki klor Bollywood bat kiwei yang ni ka program ka ba arsngi la kershan lang da tenat jele kai sports jong ka sarkar jilla bat kiwei ki bala kloy man no senyang syaka ni ka sunjok nakaliang ka organizing committee ka lapen kre da ki khosna pisa ki ba ar point khat sanlak tengka na benta ki nongjob halaki jong ki kerdan. Kegiatan ini nak yang Bouncer Association of Media harengkat ka Trailang Welfare Society kajiwan ini kalau bagi dia organize ini ka Shillong Arm Fight All India Championship hakaba hakani ka pinsam kidon kinong ilakai na borok states apa di India juni but wilayawan kenang hangni na pagba nakade klimat bakadu dari chat bakalong hangni Shillong jadi tujungi di minit bakadu bangin yawer ya parok ki amsing athletes ki beri na po Shillong Meghalaya makin wan man iyo bentalam hangni kala long ka rensan ka bahe rensan national level but ni kuat ba ni ka kabuk siar ki athletes bero bagi dia bagi shibenta hantam ni po Shillong but kini kita nak kai arm fight bagi dia kandai yaki physically able bahkan juga yaki specially able dia kebetulan pelong bah kani gaji nak kai di rensan arm fight kinwan ban sakhi ki try jang ka PPL ki badai ki Bollywood celebrity ke kerten ni Parvinder Bas bat ka Priti Janggiani dia ka jenek kai kan sedang nadu arko trik bat arko trik la shai kasni ka kendai trik kan dia ka weekend hakaba inyo ka jeng thong ya pro athletes dia ya kani ka event ni kempau ni la kesan pelairap ka directory to sports and youth affair but tahu kan ni ki businessman ki pelairap ini menolong ini tournament di event kli perdaya kani ka event haka opening ceremony in the health minister di Dr. Amprin Lingkok but ya ka closing ceremony in one day chief minister jungi si kontrak sama ban nan tarika closing ceremony man hampir senang ban company pu ipieng ni ka dan sang
Nila siapa trong ka event apa ka State Central Library nomor bakat Kandai ke venue nila yele rupan bu iki food court nta ki gaming zone nta ka housing kan berkunjung ka raffle draw hakaba kibawan terkai kibawan mensahi mungkin video ya kabenta kapan tersutan ini kapan video iki kenu ka kusna tang ini nak liang jangka bangsa isno ban aku boleh kerpangi ke sebuah department mulai rapingi bagi kadu karwai ni ya wer ya berok ikut sama ki badan sabtun pong akan inga amfai bikin wan skmat mani sikata berkunjung ke jingkudang pulau kerpang ya berok state nasbar bawan dan ya simenta akan inga jila ka shilong amfai all India championship senang begini menjawab in all aspect dari anak kesanjar kebumur yang usi dan champion kedai aku sangaja yang sindang pada aku hajar yaki kentai 10,000 yaki sindang 10,000 yaki kentai 10,000 yaki kentai dan sangaja ki bawan ba lai hajar ki bawan balai dan 1,000 ki bawan ba nak yang ki kentai pada kesan spa yaki bawan balai kita berkunjung yaki specially event ni ai lahjar bawan manikong kesan spa bawan ba pada san spa bawan balai na North East Borohi Nashabar kawan po UP dan po Delhi dan po Mumbai ni Gwalior dan po Kerala dan po Haryana kita bertatu kat ni kita nak confirm Indonesia. Nada pikwa bentuk company sekarang kini jina kani pikwa bentuk sekarang registration ya ki balong physically able dan ki balong physically challenged pila ban phone dan ni ban WhatsApp ni message on number kendai nyo South Sanai South kendai not and repeat your number kendai nyo South Sanai South kendai not